akagakobwa n'agaseyi n'akaninja gafise gang mu rubyiruko ni danje in the street abasore muri game bahora barira ngo kabamazi hamarare akagakobwa n'agaseyi n'akaninja gafise gang mu rubyiruko ni danje in the street abasore muri game bahora barira ngo kabamazi hamarare erega bagiye inama kuva 2003 yo kumaraho abasore busamarare uzajya ubikora wabitekerejeho bro nakugiraga inama ariko nirenganira it's your boy Starbird I'm here born to shine twagaruka no ku rugendo rwawe yego wisanze mu Rwanda ufite imyaka 12 duze yego so ndashaka ngo tubwire n'abantu badukurikiye yego kuva mu Burundi byari bimeze gute kuva mu what about the situation yatumye muva mu Burundi niba waragiye ukuriki ubaza amateka ababyeyi abaturanyi byagenze gute kugira ngo muve mu Burundi so gato ina nagiye kure mpamvu twa Yes, so some people reka nizere ko mumeze neza wherever you are mu Rwanda cyangwa se abroad release no matter what ni kuri Peto TV show aho tubazanira byinshi bitandukanye abahanzi bari talented abantu bafite impano nyine kubera ko ni intego twihaye kandi tugomba kubikora of course kuri screen muri kwabona bad boy professor ni one and only n'ubwa mbere mbonye umuhanzi wambaye rinete apana film turakwakira kuri Peto TV show murakoze nishimiye kubana namwe in this moment reka nivuge gato aho uravuga gake yakwe banyitwa Richard niyo nyishu ariko banzi nka Starborn niyo nyishu n'ubwa mbere ryumvise niyo nyishu it's my little name I'm Burundian uri umurundi ikirundi sinzi ko kivuga kweri but abarundi n'abanyarwanda turavuga ibintu bimwe ku buryo communication itagorana ego n'ubundi akenshi mvuga ikinyarwanda ariko ari gihe bincanga nkavuga ikirundi ariko ne kikazamo just nishimiye kukwakira from Buja nanjye ndabishimiye ejo bundi wabonye his excellence Paul Kagame na Neva basuhuzanya ntabwo wibonye why not kubera ko akazi kenshi wenda ntabwo nyine nkunda gukurikirana ibintu nk'ibyo kuri social media usibye ibintu by'imiziki to ibintu by'imiziki n'ibyo usanga ndi kuraba utuye ahagana he ubu nyenuye aho bitwa mu gakinjiro ka Gisozi Gisozi nk'umunyamuziki rero just hita introduce yourself as artist udukubite nyine umuziki turirimbire just twereke abantu badukurikiye abantu gukubona kuri screen ko dufite talent let's go ka ndirimba imwe gato ya ndi umuntu increase your voice yes speak loudly wateye imbuto y'urukundo mu mutima wanje ndagumva rugenda rukura buri munsi you darling I'm child but I have told you my queen, my love Valentine. Give me the heart, let's forget about I. Lose of fire burning my heart every time I hold you my heart. It's a night ahead. And that is nice. This is really nice. So kubera iki uyise uririmba indirimbo yambonye andi umuntu direct ni kubera ko ndamukunda ari numwe mu bahanzi bamwe ngaha mu Rwanda nkunda to
sibye ko hafi ya bose ndabakunda n'indi zabo ngenda zizi. Ho from Buja wisanga mu Rwanda ugeze mu Rwanda ufite imyaka ingahe? Nahageze mfise 12 nafise 12 kabisa. Byari byagenze gute? Ari amateka tujya dusoma cyangwa se tukabona abantu bayagarukaho mu Burundi nibigende neza umuntu akaza mu Rwanda. Ari n'umushiti wanjye tubana muri ghetto yavuye Buja ariko we yaje nk'impunzi ni impunzi just ya. So normally I'm displaced person to anje ndi impunzi nyene. Na change inzi kibanza nyine ndi mu Rwanda nk'impunzi nayisanze nk'impunzi. Wisanze tuye mu kahe gace bwa mbere? Nisanze noye Maham. Uza Kigali gute rero? So muri make naje kurondera ibiceri nyene to. Kurondera ibiceri. Abashaka kwiyubaka mukunda. Nubwo uri mu Rwanda buriya abantu baba bakundi wabo bya hatari nubwo hari ibibazo runaka. Umuziki wo mu Burundi ko biri kose ugomba kubukurikira. Bagomba kubukurikirana ariko uravye si cyane nko mu Rwanda. Impamvu to ariko byo nkurikirana cyane ni mu Rwanda. Ariko n'imiziki y'abarundi myinshi igera mu Rwanda. Aha nihe Dramati abantu baramuzi Kiriku, Double J n'abandi ba Lino G, Monia Flo, Satura, ubwo ni Satibi. Mu Rwanda barabazi. Wowe who is your favorite artist from Buja? From Buja. Double J. Double J. Uzindimba yakubitanye na Kenisa? Na Kenisa. Yandayize ariko bisaba ndi minding to yitwa Quality. So the quality tare negativity tawe ntabwo ndi ku yitwa ari iyo bakubitanye na Bruce Melody Double J Kiriku na Bruce. Do you know it? Nayo numva narayirabye to ariko ntabwo yitwa inzoga ni baby no ko numva imiziki y'i Burundi yapi cyane sindayizi. Just niye ndirimbo yindi yo mu Rwanda ushobora kutiririmbira itari yandi umuntu? Hari indirimbo y'umupeti simuzi ariko narayikunze to. Narayikunze byatari. Aririmba gute? Ni ngiye vuga ngo I don't wanna let you go. Siniyumvisha kali last time uko biri kose nzahora nkukine masa kandi umenye neza ko uko wasize ari kuzasanga naguca mari sana. But you like my hair. If I belong to you, the one I know no more mutima wanje na undi uzinjiramwo n'urupfu nago narizogira icuru dukoraho. Do araboro rwekomeza aryoshye kweri, why not? Dukoraho it's memories blow. It's memories will always be stick my way, be stick my. Lyrics you don't know it, but no problem. And yizi gusamwo sinzimba mwoga katatu. Just no karubwa mugeze kuri kamera. Yeah, maybe. Just feel free. Feel at home. We are home. Abahanzi tugomba guhora kuri screen. Abantu bakatubona just turi mu rugo. Just feel free. Okay. Who make a too like? Why not? Okay. Let's go. Just tugasubiremo neza kweli. I don't wanna let you go. Siniyumvisha kari last time kuko biri kose nzahora nkukine masa kandi umenye neza ko uko wasize ari kuzasanga nagutamani sana.
but you let my love. If I belong to you, so do you want? I know no more mutima wanje na undi uzinjiramwo n'urupfu nago ntiruzogira ico rudukoraho. It's memories we always be take my way. Oh, don't cry. I know it's hard to say goodbye. Oh, but ufite ijwi ryiza urumva? Ufite ijwi ryiza kwe urumva? Uranazi uburyo movinga nyine just melody uburyo uyigwamo fresh, that is nice, but na confidence. Why not the confidence, bro? Confidence. Okay, nago ndai gira neza. Kansuzume gutya ndebe mikori kubera icyo udafite confidence. Why not utaba confident like ube nka Bruce Melody, ube nka just with confidence, high confidence. Buriya nko kuri stage hano turi kuri camera, we are using microphone, ariko hari nk'igihe biza gusaba kuba uri kurebana na audience nini tu, like abantu 2,000 urabaririmbira with the confidence kugira ngo nyine bagire vibe. Why utari kubitrying man? Sure. Reka dukomeze twiganirire kwa biragenda biza. Biragenda biza. Uri umuhanzi. Ya nibyo banumva ari imwe muri yegereza mikoro gatoya. Banumva ari imwe muri talent zanje. Ariko uranabizi ko zikuri ni. Muri iyi industry uko wavuze kubikurikirana cyane. Yego. Ko biri kose harimo inzitizi nyinshi. Nicyo kintu ubona kizakugora kwa achieving? Ko kizoba intangirizi kugira ngere ku nzozi zanje zo ku muhanzi. Abari life tubayemwo kutaronka amahera yo kuja gusohora indirimbo nyene tu. Yego. Ya kujya muri studio biragoye, gushutinga video biragoye. Sometimes no kujya biba bigoye nyene tu. No. Kujya se byobura kutagora guteze. How? Rero kuza ariko ikibanze bundi kujya vyovyo. Kujya ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi kandi nanje nk'umujene sinabibura tu. Urakora kugenda gushira hanze ibikorwa byanje nka muzika. Gusa just banumva na mpamvu yo guhagarara y'umuntu agihumeka gifite umwuka banumva na mpamvu yo guhagarara. So nka Starboy ibi bintu amafaranga yo kujya muri studio wapi, video wapi? Yeah. Uri gupanga gukora iki? Jewe niki wizeye? Nizera mu gukora mu kazi kanje. Ikintu mba ngwana nacyo no gushaka akazi nyene tu. Cyomba ngwana nacyo no gushaka akazi hama nkakora ivyo byose nkabigeraho bivuye mu maboko yanje. Yego. Ariko ukabigeraho. And wenda ikindi kibazo nshaka kukubaza nk'umuhanzi nanone ndashaka kumenya. Yego. Starboy wakuze areba abahanzi benshi batandukanye ubuzima bayemo babona mu biganiro ama stage, uba wumva waba nk'uhe muhanzi mu bahanzi ba Starboy? Okay, Jenny Starboy nubwo numvije uvuze ngo ni Starboy. Jenny Starboy, just in Starboy. Yeah, Starboy. What you want to mean when you say Starboy? Starboy. Ni Starboy, ni Starboy. Ni Starboy. Born like ivuga kuvuka. Born. Naho urabizi ni Starboy. Cyangwa se ni inyenyeri yavukiye kumurika. Oh, that is nice. Yeah. Just see Starboy ni umuhanzi wifuza kubaho nk'uwe muhanzi yakuza kurikirana ibikorwa bye nk'hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda mba numva naba nka banumva nka
Christopher, the Bruce Melody, Naniyo Bosco. Yeah, turirimba indirimbo imwe ya Christopher. Bujango wambaye ikirezi namenya ko kera namenya agaciro wari ufise ugiye nari nzi ntugenda ko nta n'umunsi uzashira nkabona undi ugusimbura akakunyubagiza gusa nta juru ryamanuka sinabona undi nukuri kwihangana byanze n'ibitotsi sinkibibona umutima ntukimenye era kwishyira ikosa nakoze ndarizi nubwo narimenye ninze maze kubona kumeze nk'umwuka mpumeka sinaba udahari. Yo, thank you so much bro. Just uzi kuririmba njye ndumva ikintu tugitandukana ugerageze kwitabira amashow atandukanye tu like mu bigo by'amashuri ahantu habaye ibitaramo runaka ushake performance n'ubungubu tuzaba dufite tugiye kugira ibitaramo bitandukanye tuzagira iwacu muzika festival tuzagira n'ibindi bitaramo kandi ni ibitaramo bizajya ahantu hatandukanye why not tutashaka the stage man ngo uhamagare bari abaniga nyine bategura ibitaramo ugerageze kubegera kandi ni ibintu byagusapotinga mu increasinga level of your confidence. Dukomeza rero umaze kwandika indirimbo zingahe? Jewe maze kwandika indirimbo 10. Ego. Muri izo ndirimbo 10 indirimbo wakunze ni iyi? Iyo nakunze hari imwe hariyo numva yitwa Solida Jazz. Solida. Ariko hari n'indi naririmba ivuga ngo agasreto mvuga ngo akagasreinaka akagakobwa n'agasreyi n'akaninja gafise gang mu rubyiruko ni danje in the street abasore muri game bahora barira ngo kabamazi hamarare akagakobwa n'agasreyi n'akaninja gafise gang mu rubyiruko ni danje in the street abasore muri game bahora barira ngo kabamazi hamarare erega bagiye inama kuva 2-3 yo kumaraho abasore busamarare uzajya ubikora wabitekereje bro nakugiraga inama ariko nirenganira. It's your boy Starbird, I'm here born to shine. Man, that is nice lyrics bro. Iyo ndirimbo yitwa Gasrey ngo kabipanze 2-3 man 2-3 kabisa yo kabipanze kabona yuko kagomba gukora umwuga wo kumaraho abasura amarari basamaye amahera nyento. Jesse niwe muraperi ko inspire hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko you ni rap kwe so je nyene mu bisanze ingana zose nazirimba nkuko wavuze namanje kwibura confidence ariko confidence nyene ahari no kubera ubwa mbere n'ubwa nge nana ko appreciatinze ari nuwaza bwa mbere nashobore kuvuga hama umuntu anyespera hano ndumva ni hari Riderman hari na Bushari hari ndirimbo Bushari uzi si byingi yaheruka gusora yitwa JJ Zeze ni Zeze yo yitwa Zeze iyo ndirimbo ni fine wese uyifata mu mutwe bro. Ntago nayifashe mu mutwe kabisa. None ubwo iririmba gute? Just I need you to sing. That's one hip hop song. Imeze fresh. Yabi ya Riderman, yabi ya Bushari, yabi ya Blue Dog, yabi ya CEO n'abandi ba artist mu Rwanda tu hip hop. So uravye indirimbo nagiye fata nyinshi ziri mu njyana ya R&B izindi zose nafashe
navuga nafashe nizo ni creating jewe za hip hop. Oh, hi, it's nice. So wenda ikindi kintu nakubaza twagaruka no ku rugendo rwawe. Yego. Wisanze mu Rwanda ufite imyaka 12. Yeah. 12. Yego. So ndashaka ngo tubwire n'abantu badukurikiye. Yego. Kuva mu Burundi byari bimeze gute? Kuva mu What about the situation yatumye muva mu Burundi niwe waragiye ukuriki ubaza amateka ababyeyi abaturanyi byagenze gute kugira ngo muve mu Burundi? So gato ina nagiye kure impamvu twavuyeyo sino igarukaho sinzi ngo byari byagenze gute ariko I think it was abavyeyi bavuga ati tugende direct biranze tu cha turagenda ariko I think twisanga nk'umwana numva byaratewe na situation ishobora kuba yari hashi bya hatari ushaka ko arabaje ati ariko kuki twafashe decision yo kuva mu Burundi twatereka tuze mu Rwanda birakomeye yeah ubwo bizaba byatewe n'umutekano kuko nta kintu cyatuma ducenginga prince living atari umutekano tu gusa hari kera sinzi ukuntu byifasha ubu kuva icyo gihe wasubira mu Burundi urumva nk'abantu wavukiye mu Burundi urumva hariyo famille yawe uko biri kose? Yego. Ntabwo ujya usubirayo? So ntabwo ndasubirayo, ntabwo ndabishyira muri project. Yego. N'ubuhe buzima bubi wigeze kunyuramo kumva wanarira? Ubuzima bubi situation mbi tu like kavuga uti ko bikomeye? Situation byo ni nyinshi cyane kabisa. Imwe urumva ziba ari mbi kweri nyinshi cyane nk'iyo umuntu amaze gukura ariko which was very and very harsh compared to those zidanyine zihari ariko zidakomeye cyane nk'iyo ngiyo? Ziri complicated. So ndumva condition agezemo nkumva ni mbito niyo kuba ndiko focusinga ku iterambere ryanje gusa nabuze aho mera ngo mbona akazi. Yego. Wabuze akazi? Wari usoje kwiga cyangwa byari bimeze gute? So byaranse mu ishuri ntago naheje amashuri. Wagarukiye mu kangahe? Weekend. Senior 3. Senior 3. Yeah. Wese uza director ni Kigali cyangwa byabanje Okay, na stayinze home mwaka. Chandaza nyine numva muri uwo mwaka umuntu uraho udafise akazi life really bad. Yeah. Uraza Kigali. Kigali warahageze hakurikiraho iyi situation. Kigali. Kigali situation si nayo kubera ko nahaje ndi kuri address ntago ndi wa mujene ashobora kuva ahantu abavyeyi biwe bari aragiye just ntaza hagiye to ntago ndi wa mujene je navuye ndi kuri address nje kuri gahunda y'akazi until now ndicyari mu kazi. Yego. Uramutse ushatse umugore akagukubita wakora iki? Umugore nkubita ukamurakaza akagukubita tu like akankubita nk'urushyi rwiza ariko rwa rundi bavuga ngo rwumiye. Yego. So ndamanza nyine nkashishoza nkaraba just wakoze ikosa that's wakoze ikosa tu arankubise aragukubise how can you react? cyane kuraba ahantu nkajaje nyine nkamanza nkatuza. Yeah, I got you. Noneho ndashaka kukubaza mu Rwanda no mu bihugu byo muri Afurika muri rusange turi kubona essence iri kuzamuka uri umuhanzi ariko no mu buzima busanzwe. Uba uri nka president wa Iran wakora iki? Ndi nka president wa Iran nk'abari bafite ibirombwe byinshi ku isi to bicuruza essence. So jicho nokora undi aho onye twatugiye muri politique kandi urumva ni ibintu biba byaturutse kure. Aonye bayivana n'umubano bafise just n'ibiganiro baba baragiranye nico bapfa. Gusa je mbaye ndi nk'umuperezida wa Iran kweri
ewana norondera nyine uburyo bwose twoganira tugahuriza ku kintu kimwe like ibihugu byose bigasabana. No baragerageje kweri. Baragerageje biranga. ubwo hari ikintu bapfa nyine to komeye cyane. Uramutse ubonye ubushobozi ni cye kintu wakura ku isi? Nakura ku isi wakura mu bantu tu. So ikintu na ndose ubushobozi ikintu nakura mu bantu ewana no bakuramwo cyambere no manza kubakuramwo no manza kubakuramo kwereka abantu urukundo rudahari to kubeshya. Yego abakuramo kubeshya. Ni cyo gice wiziho ufite cyiza ureba ko bango pe nta na kimwe. No nta na kimwe brother. No kubera ko ubundi just mwanje nk'umuntu nta gice ugira ko bati ariko icyo gice cyana bikora kwe cyo kuri jewe ibyo icyo gice ni ikindani to ari kigaragara amaso y'abantu kubera ko ubundi umuntu akubona uko ashaka akakubona. Niyo mpamvu je nahatiriza n'umuntu ngo ndabuko kuko nabindaba je ndaba ndamuhatirije jo ntago azondaba nkuko nabimusavye umunsi. Ni kiye gice kigaragara inyuma ubona ugahita ukomfirma ko umukobwa ari mwiza? Ku mukobwa ahita nkomfirma ko ari mwiza. Kino cyana kabisa umva ko nigenje. Oya nta gihari. No kuri je nta gihari kubera ko je nk'umuntu abashaka urukundo rwa nyago ariko ntago ari kugenda ndondera just umuntu wese ngafise urukundo ndamutoye nuko afise urukundo rwa nyagoya ahubwo uramanza nyine ukashira muri logic ukaraba n'uyo muntu uyo muntu ateye gute ameze gute ariko hanini je ndahitamo nyine uravye. Ndahitamo ntago nkunda. Ntabwo ukunda? Mbere na mbere ntago ndagukunda iyo uri umukobwa. Just nicyo wabwira abantu dusoza? Platform zawe imiziki urabasezeranye iki kwe? So muri make hari song yanje fise nakoze iri kuri Starboy ni Starboy ni official nyene to. Ego iyo song bayitwa romantic. Uzaduha link to ipinning uzanyibutse kwe? Nzayiguha nta ngorane. Bayitwa romantic kabisa ni lyrics nziza kweli. Thank you so much for your time. Kandi man ikomeze kukublessinga kwe. And me too, nice to converse with you. Yeah. Thank you so much.